اسپورٹس بھی لیب غازی بھی یہ دیگه شعبہ تو کا هم آگه ضرورت ہے دنیا شعبہ دیما شده کا تو ہر شعبہ کار کرنے کی ضرورت ہے. دراسا بنچو کہ یہ دوران فیسٹیول اسپورٹس سے ہم کتا شما یوت ہم کرنے گئے چین حسر کپ گائیں اور لا کمیونٹی نے مگا چھے وڑیں کردار کمیونٹی نے مگا اور سرکار نے مگا چھے وڑیں پیش رفت دی مگا گئیں فنڈنگ کے حوالہ ای بابت ہمارا سر پر دیں. زید بلوچ اگر ما بیچارے کہ فیسٹیول کے مارچی دا اسنے ارینج کتا بلوچستان دا چی اثر کپ گائیں تو منی خیالہ ایک بلائیں پوزیٹیو امپیکٹ ہستے ہیں. اگر تو بیچارے ماں شروع ہوا اسپورٹ سے 12 تربوشاں کہ اسپورٹ سے کہ ماں ای سالہ ایونٹ کنائیں تا ساری جون اچھے بغیر تک کہ یہ جون کے میں پیدا کے اسی تو کا میں مستریں ایونٹ کے ماں کنائیں تا اسی تو کا فٹ بال گولڈ کپ چیف منسٹر بلوچستان نام ہے اور یہ کنچی ٹورنمنٹ ہے کہ اسی تو کا ہستے تقریباً 620 ٹیم اس حضوری پورے بلوچستان ہے اور پورے پاکستان ہے. اور اگر ہم کھلاڑیاں نہیں تعداد بچارے تو 8000 کھلاڑی اور آفیشیل شیتو کا ہستے استضوری 8000 کھلاڑی کرچی کی شیتو کا استضوری شیتو کا گورنمنٹ بلوچستان وتی ذمہ داریاں چھے ہر کھلاڑی آرہ ہستے ڈیلی الاؤنس ملی ہر کھلاڑی کی ڈننا سے کہ کہتے ہیں کوئٹہ آئی آر ما ہستے اکوموڈیشن ہوٹلے کمرائی دیئیں آئی آر ما وردی سٹے دیئیں آئی آر کہ روگ آئے گئے کہ تربت اچھی پیدا کی یا جوب اچھی پیدا کی یا لاہور اچھی یا کراچی اچھی ہر جگہ چھے آ گئے ادھا کوئٹہ لیب کرنے کے واسطہ آئی روگ آگے کرایہ ماں دیے گئے گورنمنٹ بلوچستان طرف اچھی وہ آئی آر پدا کہ گراؤنڈ ہے تو کہ کہتے ہیں لیب غازی کے کہاں لیب ہے ہوتی پیشداری مخلوق تماشے کے کہاں یہ چارگا آدھگی ایک موقع ہے کہ آئی آر ہوتی ٹیلنٹ پیشدار کے ایک موقع ہے ملی کے پورے پاکستان بلکہ دنیا تو کا ہستے مردم باز چارگاں میں کہ معاشر لائیو چلائیں تو یہ اچھے شرح موقع ہے میں کھلاڑیاں نہیں واسطہ اور اسی ایک امپیکٹ ہے کہ انو اے ٹیم ہے کہ پاکستان ہے کہ فٹ بال ہے کہ جندے کی ٹیم ہے کہ ڈنی ملکہ رہو گئے کہ کمپیٹ کرنے گئے باقی ملکانی ٹیمہ نے گھوما اسی تو کا 4 سے 5 کھلاڑی بلوچستان ہے گا اور اسی وجہ ہے کہ میں کہ 5 ایڈیشن کرنا تھا ہوتی گولڈ کپ فٹ بال ہے یہ اسی وجہ سے اور دومی اگر تو باقی گیم نے نیم کہ بچارے یہ ٹائم ہستے بلوچستان ہے نوجوان پورے دنیا ہوتی ہستے اچھی کارکردگی پیش دارگاں کہ اسی تو کا ہستے ماں شازیب رندے نامہ بگرا چاہ کہ آنو امریکہ آئیں اور کراٹے کمبیٹ یا کنچی مقابلہ ہے تو کہ دنیا ہے مطلب بیسٹ ترین کک باکسر کہاں ادھا ہستنگ بازی کنا اور یہ ہستے انو یہ ٹیمہ چیمپئن ہے یہ ایک بلوچستان واسطہ ایک بلائیں اعزاز گپی کے دے یک نوجوان ہے یک پلیئر ہے انٹرنیشنل لیول ہو گئے اور ایک ورلڈ چیمپئن بنتا تو ایک کسانے گپی نہیں اسی کے علاوہ میں اچھی باکسر دیکھے ہستا کہ یہاں پورے دنیا تو کا ہستے ورلڈ چیمپئن شپ پر تو کا شامل بتا محمد وسیم یک بلائیں نام ہے تو ہم جانے اور اسی تو کا دیکھے اگر کراٹے کا ماں صاحبہ بچارے اسی تو کا ماں جنہیں کا نامہ بگرا شاہد عباسی ہیں نرگس ہیں ایشاں صابرہ گل ہیں ایشاں ہم ساؤتھ ایشین گولڈ میڈلسٹ اور ساؤتھ ایشین سلور میڈلسٹ ایشین گیمز ہستے پارٹیسپیٹ کتا تو یک کنچے اسی امپیکٹ ہستے ہیں فیسٹیول آنی کہ میں کھلاڑی یہ ٹیمہ انٹرنیشنل لیول تک سربو گا تو ماں ہمیں کوشش کرنا گئے کہ مزید اس نے یہ موقع بھی دیے اور نو یہ ٹیمہ ماں ہستے تقریباً 90 کوچ بھرتی کرنے گئے مختلف گیمز آنی مقصد اس کہ کوچز آنا ہستے ماں ٹاسک بھی دیے کہ یہ مختلف گیمز گونڈوانا ہستے بکنائنا تیار بکنائنا میں واسطہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹ آنی واسطہ پدا ماں ایک کوچنگ پروگرام ہے دیکھے لانچ کرنے گا اسی تو کا پاکستان ہے ہر گیم ہے بلائیں مایاناز کے اچھی کے ٹرینر ہستا اشانہ ماں لوٹائیں گے دا کوئٹہ تاکہ میں دا مردمانہ کوچ بکنا پدا مزید ایک کوچ آنا ماں مختلف ڈسٹرکٹاں دیم بھی دیئے کہ آستے بروہاں اسکولاں کالجاں کسانے گونڈوانا ہستے پریکٹس بکنائیں نا میں کما گیمز کہ آنے تو کا پوٹینشل ہستے کہ میں واسطہ میڈل بھی آ رہا تو میں یہ پروگرام ہاں کہ ماں ہوتی نوجوانہ نہیں واسطہ ماں کی اسپورٹس میں نا آہانی واسطہ ماں یہ پروگرام کر گئے تاکہ شانی ماں لیبا امپروو بکنائیں نے اور اچھی کیشن تو کا ٹیلنٹڈ اما کی ماں گندے کے آہانی تو کا پوٹینشل ہستے ہیں دیما شد کنا آہانا پدا مزید مگروم کنے آدھے ایک پروگرام میں ہستے ہیں بازوان ہمیں بڑا کار کرنے کی ضرورت ہستے بلوچستان ہر مرد میں ہوتی شخصیت ہے پرچہ کہ اگر سرکاری سطح بیتل دلگوشی بھی بل لازم خارست یا شخصیت با کجا بھی ادارے سروں کی بھی انچو کہ میں ریڈیو پاکستانہ
میڈم صدیقہ خانہ ایک ریڈیو دنیا تو کا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دور ایک مزنی ترقی کو توائی ٹیم ممبرائیہ تو لازم مردمانی کردار سطح کرزا انچو کہ زلیخہ ہیں وہ تھی کالجے تو ایک مزنی کرداری فیلو کرنے گئے تو انہم گا علامہ کارکنے امجد مغل ملیر امیر بخش محمد ناصر حفیظ الرحمان عبدالغفار ممتاز حسین ظہیر احمد محمد جان شدرسن منت کشو مجلس آوارے گوں میڈم انچو کہ شمع کالجیں اور یوتھ افیئر یا اسپورٹس نیامہ شراکت داری یا عواری کار کرنے کے چیچ ضرورت ہے لازم سرکاری محکمہ شمع ادارہ سرکاری محکمہ اہم سرکاری حوالہ انچو کہ کوارڈینیشن اور بعض کاری بتوں کا جی سر دونوں کی اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ کالجز اینڈ ہائر ایجوکیشن نانڈر فزیکل ایجوکیشن کالج بریک تو فزیکل ایجوکیشن کالج نا BS 4 ایئر پروگرام بننے گٹی فزیکل ایجوکیشن ٹی 5th سیمسٹر تھرو بریچنگ سیمسٹر 2.5 ایئر پروگرام ان فزیکل ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ اسپورٹس سائنس اکول ٹو ماسٹر ان فزیکل ایجوکیشن تو دا تقریباً کنا ٹائم پیریڈ ٹی 7 سے 8 سال نا ٹائم پیریڈ ٹی تقریباً 2700 چنا داٹے ماں کہہ ڈگری الکھنو الحمدللہ اور اسکول سائڈ ٹی ایز اے سینئر فزیکل ایجوکیشن ٹیچر جونیئر فزیکل ایجوکیشن ٹیچر اور ایز اے لیکچرر فزیکل ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ اسپورٹس ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ ایز اے سپروائزر ایز اے کوچ مختلف فیلڈا تھے داٹے ماں بلوچستان نہ مختلف ڈپارٹمنٹا تھے باعزت برسر روزگار ہو روزگار تھے نہ کمائی فنگٹی ہو تو نم پارے شراکت داری نہ دھونے کی کوارڈینیشن ہے الحمدللہ درا صاحب یاسر بازئی صاحب ہمیشہ ایونٹاک مرے رہے دن کی تاسا درا صاحب پارے کہ مختلف فیمیل نہ ایونٹاک مت سنو چاہے بوائز نہ ایونٹاک مت سنو تو ننا کے انتے 100 بنا ٹیما کہہ رہے 9 سے 1 بجے فیمیل نہ سیشن ہے ننا مارننگ سیشن اٹھی بوائز نہ اور گرلز نہ تما تھا کلاسک سیپریٹ ہو ننا نرینا تھا کلاسک شام 2 بجے گان کہلے شام 6 بجے اس کا مرے رہے تو اور تما سیشن اک سیپریٹ ہو اللہ وقت کہ اسپورٹس نہ ایونٹاک مرے رہے ایٹی ننا نرینا تا ٹیما کم شرکت کیے رہے نیاڑی تا ٹیما کم شرکت کیے رہے اور الحمدللہ انتے کہ ایوب اسٹیڈیم نہ پریمیسز اٹھی ہے گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن تو نن بعض احسان مند ان اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ نہ انتے کہ دا بلڈنگ آف تھا اور تمام اسپورٹس نہ وینیو کیریئر ننے انداڑے اویلیبل ہو ہاکی ہے فٹ بال گراؤنڈ ہے انٹرنیشنل لیول نہ ٹریک ہے پورا والی بال باسکٹ بال اخص کی فیسلٹیز ارے نہ نویل کرنے گٹیون اور داڑ کے نن اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ نہ نن تہ دلان شکر گزار ہوں تو داڑ علاوہ اکثر اسپورٹس نہ ایونٹ آگ مرے نیشنل گیمز میں سنے پین چیمپئن شپ آگ میں سنو ہمیشہ کہہ رہے سیکٹری صاحب اور DG صاحب ننے پریارٹی تو سنے ننا اندر چناک ایز اے کوچ ہم کارم کرنے گو ایز اے سپروائزر ہم افتے تو کارم کرنے گٹی ہو افتا مختلف ایونٹ آتا ایز اے آرگنائزنگ کمیٹی افتے تو کارم کرنے گٹی ہو اور اندر اسٹوڈنٹ آکو کہ پورا بلوچستان ٹی اسپورٹس نہ سیٹ اپ ہے اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ تو چلے فنگٹی ہو اور داڑ کے نن تھینکفل ان داٹے ماں کلن زیادہ پوسٹ آک داسا بسر تقریباً 2024-25 اناؤنس مسور دن کے دورا صاحب پارے کہ 90 پوسٹ کوچ نہ بسور سپروائزر نہ بسور منسٹریل اسٹاف نہ پوسٹ آک بسور اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ نہ تاریخ ہڈی داخل پوسٹ پتنو تو اندہ ٹھیک کرے نہ بعض اسٹوڈنٹ آک داور اندہ ایز اے کوچ ایڈجسٹ میں سنو ایز اے سپروائزر اور اوکتے نا الحمدللہ دسا افتا اپوائنٹمنٹ ہم بازو مروئی تو بلوچستان نہ بعض بے روزگار نوجوانہ کندھونوں کے افتے باعزت روزگار ملک اور دانا پورا کریڈٹ کرے اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک اور داتے ڈگری تنگ نہ سیرا کرے کالجز اینڈ ہائر ایجوکیشن اور یونیورسٹی آف بلوچستان تو نہ ایفیلیشن ہے تو دا کہہ رہے ننا لازم و ملزوم ہو اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ اور فزیکل ایجوکیشن اور کالجز اینڈ ہائر ایجوکیشن کہہ رہے اسیلو نہ بغیر ناممکن ہے افتا پورا سیٹ اپ تو نن منتوار ہوں سر اسپورٹس اینڈ یوتھ ڈپارٹمنٹ نا جی شرف دانش کنو کا یوتھ ڈپارٹمنٹ بھی سرکاری محکمانی مقصد ہمشہ کہ پبلک وسط کارخانہ یوتھ بباں یا انسان زندہ دیگه دیگه پیڑا سیادی دارو کے مردم بباں تو لازم یہ نمگا کارخانہ کی ضرورت ہے دورہ صاحب بنچو کہ کالجہ نے والا تو اعلان کرتے ہیں کہ ما جونا کنے یونیورسٹیانی سطح ہم درمیان منکلا مقابلہ رجحان ہستے اور اسکول سطح ہم بھی تاکہ فزیکل کے ایجوکیشن بھی یا لیب و قواضی بھی بم بعض مردم اشاں انچو ارزش نہ دیا انو مرچا انچے اسکول کے جوڑ بوتا پلازا اندرو شمار نہ ہاں گراؤنڈز نے استے وہ مرچی پدا موبائل زمانہ کا یا ٹیبلٹ زمانہ کا چوک گیشتریں وحدہ ٹیبلٹ موبائل و لیپ ٹاپ دیا فزیکل مردمہ آرام پرستاں گاڑی لائنا او دیکھے کار نہ کنا تو یہ ایک رجحان ہے کہ یہ بھی نمکا کارخانے کی ضرورت ہے جی جی اسی بارہ منتر گوشن کہ میں ہستے ہیں انٹر اسکول پروگرام ہے
ईशर पूरे साल मां चलाएंगे अनु जून चिपत में स्टार्ट भी ये तो कमावती अर्ची के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हस्ता ईशान मा लेटर भी लिखे था ईशान गुश्तर की होती डिस्ट्रिक्ट आनी स्कूल आनी डिटेल चाहे जनक का नहीं भी या बच्चे का नहीं भी हाई स्कूल अर्ची के हस्ता ईशान डिटेल मार भी दिया वो ये अच्छे प्रोग्राम है कि इशियर में पूरे साल चलाने इसी तो का चुशे के अच्छे के मैं गर्मी इलाका हस्ता है ईशान गर्मा का छुट्टी भी उड़मा इदा के सर्दी के इलाका हस्ता है इदा गर्मा का स्कूल पचा माँ इदा तीस प्रोग्राम अच्छी सर्दी इलाका अच्छे स्टार्ट करने पता कि सर्दी के भी इदा उड़ा इदा की छुट्टी भी उड़मा हस्ते गर्मी इलाका होती प्रोग्राम स्कूल लेगा इंटर स्कूल लेगा कनाइने और ये मैं कैलेंडर हिस्सा में होती बनाया था हर साल चूँकि माँ इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजेस इंटर स्कूल और हम होती कैलेंडर हिस्सा बनाए थे नुमाशर हर साल रिपीट करें पर कि गवंडोए के कहते हैं लेब ग्वाजी नेमगा आइए सिक्का के उम्र के हस्ते 12 साल बगैर तक के 19 साल दरमियान है तो मैं कोशिश हमेशा कि माँ गवंडवाना स्कूल लेवला अमा लेवला के ये सिक्का के उम्र हमूदा चिम्मा इशारा ग्वाजी और लेब ग्वाजी नेमगा बिहार है कोशिश हमेशा के मोबाइल हैं टैब हैं ईशान चिक्का मो दूर पे कने और स्पोर्ट्स से नेमगा मा बिहार है होती गवंडवाना तो इसी वास्ता मैं प्रोग्राम इंशाल्लाह जून एंडा तक मैं इसे स्टार्ट कर गए और ये पूरे साल एक अच्छे एक्सरसाइज की शर्मा चलाए शिक्षे अलावा गवर्नमेंट बलुस्तान यूथ वास्ता दिखे छे इनिशिएटिव जुर्गा और छे कनगा ये टेमा मंत्र को शक्ल उठा के यूथ स्किल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम में सीएम साहब वती इंटरेस्ट अच्छे ये मेहरबानी है क्या यूथ सराबाज ये फोकस है आस्ते में कैलेंडर ऐसा है देमा पिदा के दे में आओ के चीज़ें माए तो कमा इशर लॉन्च करने गए और इससे के अलावा चूँकि हमारा मालूम है पाकिस्तान तो का इच सूबा 2 नेशनल यूथ फेस्टिवल एक साल ये तो का नबूता माह ये साला एक क्वेटा अक्टूबर माह और एक अनु वादरा हस्ते अप्रैल माह ये कनाई था और मैं दे में कि आओ के मैं फाइनेंशियल ईयर है ईशा मध्य के 2 यूथ नेशनल फेस्टिवल माँ प्लान कर गए कि माँ बलुस्तान ने 2 मुख्तलिफ शहर तो का दिखे भी कनाई नहीं दुनिया का तो लूटे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला का मतलब बगुशा ये टीम हंसते बाजी अच्छे में इलाका हंसते ग्राउंड वो मौजूद है लेकिन ग्राउंड की कंडीशन आवड़ ना कि तो के विजिटर हुए जाके गिंदे मंडवाना गिंदे आना ये ग्राउंड आ फैसिलिटी आवड़ा हस्ते अवेलेबल नहीं हस्ते क्या होती लेबोगाजी है शरीर सर बढ़ जावे कना गवर्नमेंट बलुस्तान एक प्लान हस्ते कि माँ अर्ची के में एग्जिस्टिंग अर्ची के में ग्राउंड हस्ता बलुस्तान तो के माँ ईशाना रिपेयर भी कने ईशानी कंडीशन असर भी कने और देखिए नोकिंग ग्राउंड हम हस्ते बेबनाए ने होती लेब वाला बचक्का नहीं जनक्का नहीं वास्ता ये बाबत मंत्र को शक्ल उठा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी एक प्रोग्राम है 4 साल सारी 5 साल सारी गवर्नमेंट स्टार्ट कुतेगा आ दरमियान पता तातुल शिकार बू आइए हस्ते कार धारक बू भले नू सीएम साहब एक इंटरेस्ट जाती इंटरेस्ट अच्छे ये कार ए साल दोबारा मैं स्टार्ट करने गए हर डिस्ट्रिक्ट तो का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंशाल्लाह इस साल तो का कंप्लीट भी मैं नौजवानों ने दिखे शर्रें फैसिलिटी वेन्यूज मिली क्या होती लेब ग्वाजिया बढ़ जावे खाना और मंत्र एक शक्ल उठा कि ये टेमा बलूचिस्तान वायद सूबे के इदा फुटबॉल है गोल्ड कप है सीएम गोल्ड कप है क्रिकेट है सीएम गोल्ड कप है और दिगे के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के माँ कनाए गए डिविजनल लेवल कनाए गए और डिस्ट्रिक्ट लेवल अनुपशीन चमन किला अब्दुल्ला माँ कनाए था और इसके अलावा मैं कोशिश हमेशा कि हर डिस्ट्रिक्ट एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी कने साला और हर डिवीजन हम एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी कने पता मैं मस्तरे के इवेंट में साले कनाए ने शेषम बलुस्तान गेम्स 2 बलुस्तान गेम्स में कनाए था नु 3rd बलुस्तान गेम्स इंशाल्लाह अगस्त माह 1 अगस्त तक स्टार्ट कने तो